birta kalang rapet aratu ana phansimi afransinil hinpen kardom apachreiro kardom non birta ka than pon jibang nili jitramsa non birta thepi langponi sinang Karbi rong saramai rong kha ru tumpen khrum sai mai kang nipon Dipu jirsong song NGO tumpen patri bi ponsi dahri sonron terang rong long rar tumpan free eye check up asai kedeng pon Karbi rong sar kaliter tumaphan TVC chairperson ke pek pon aputhak Karbi rong sarmai rong khang lapen ki bitung ring thama consensi aru tumpen ningang samsi chpaklang pon Abarim iem kalitang because buru arta pokebra arong kacheboy Tantali thipi pathuk lamlong kalitang ramrong pi phanchkimo menpen T15 cricket tournament ang dungkiti pathupon Silcher along parlor long side chuklem dunatum raikom sekri ding kachingnang non birta ang tonpen puthot langponi sinang West Karbi Anglong rong khang MSC consent ki parlopon Li Honjor alang sun picnic spot along Karbi rong saramai rong khang aru tumpen krung sai mai paman pon ang soja meglong rong khang MSC consent si ang kang along pen bang paru si susi rong asar tum chitong dun pensi rong asar tum ko son pensi ki mesen asai rong ara tum phaki klem pi ponjima village code certificate ko son pensi rong khang arlu long kedu rong asar tum chplong dun ejima lapen ki TVDC made traditional village development Committee along pensmi chairperson jong silong dun lok lopotang ti ko son pensi ki claim kidam ki mesenji ma posi labangsu amai long smith than chimumpon labangso cha meklong samik adukawi bang thongkep su sirong asaratum phant village code certificate alu sami karbirong sarmai nihang longri amai konchen bang bronson teron pensi pi pajir ponthu ki jutsia hutsia mate MLA Dr. Turamrong hanga phansami karbing longrong saratum alam karjupen TVDC mate traditional village development committee asai ki claim ki pachun pon thegapot karbi rong saramai rong khangaru atum pensmi kachuru alam thi pajir pon lapen ki TDVC along semi rong asar ke chubom tum an phansi chairperson semi pekpon nang ji busi rong asar bronson teron pen karbing tamas council tum phanchuning ripon bangso ja meklong ali himan pen karbi rong saramai nihang long ri amai konchun bang bronson teron lapen ki lapen rong khang arlo pen bang pharoi si susi rong asar tum chitong hunsi mesen pen pachun pon board hol pun great son tibung Karbi Longri Abirta ili tum ka chingwai pon ke la pohelo ke chengsia bang ke rong asar tum ke ma traditional village development council la bang so bang ili tum kar bang long CM ake hai Dr. Tuliram rong hang nili tum rong asar tum ke ma nanga pachun pia pot ili tum ke chengsia bang ke ake hai Dr. Tuliram rong hang pani litum rong asar do an pen alagli pas suri akar dom nilitum pajirlo lapen nilitum pini kachingwai pon thuo bangke lapo helo lasi non ke bang ji ana bangke rong asar atum longle philang amo punon anutina rong asar tum ta cherok tok dopen ilitum ohom paro phan longle philang ke jorje lapen ke pekpe lapen NOC ki pidun tapte daji phani litum pini labangso rong asar do ani tum chingwai pon pamelo lapen nilitum isi karbenglo autonomous council akete kiding atum phan isi kachuning rigang tungalam bangela puhelo non nilitum rong asaratum phan traditional village council nang ipia hot kidamtang inkorage thombusik council foundation diani nilitum phan labangso appointment nang ipia bang nilitum theklonglo elonglong nia constituency bangke rong asaratum kalipinta labangso appointment bangke nanglong dunlo dasi labangke nilitum pen kachuring ri kangtung bangela pohelo je anutin ali darstum pusita la penon kasari bom CM EM tum sita labangso rong asar pen angtana phanke labangso village council a chairman bangke pekpedet nangji pusi nilitung pini rong asar to pen chifarai pon la pen council phani litum chuning ri chairman ar po bangke rong asar veg phan pek veg nei la pen members tu pusita rong asar kalite risubasa pherangke traditional system sila bangso village council bangke pangni vek nai pusi pini nilitum chingwai pon Dipu jirsong song NGO tumpen patri pi ponsi lakhai ingko ratrok durbagri MSC consensi ke parlopon dahri sonron terang aronglong Jameson terang a hemalong si rar tumphan ake joypen a Mexi kelang pon mati free eye check up a jame kedeng pon
la solong pinang answer pisar pu tumpe si chilang dun long lo lapan ki ladak along si kilang it ma phan ki aka joy pen jor haralong ansi operation asai semi deng pon pu pusi pa chini pon lo lapan abang su si chilang long long semi pinang ana tumbang ki amek char pi muchot lapen ti char muchot lo pusi si chilang vega tumpen pa chini pon ini namanya tu chilang pon abang ke akor char chipin stame non misen penili tuma fan jersong asong di ben kadar tumbang si doktor tumpen ni tumpan ni ke la kilang lo la pen ke la susmata nang pilo la pen ke la dowai ta nang pilo ni tum misen pen chilang pon long lo la pen ke ame kidam tumpan la sa ke sa pi tumpan abang person kan ke alang itu make joy pen jor hatta lang pon ji pusi fadar pen pachini pon labang su free eye check up abang ki tai thora long jot kali ka prek dim long pan sami labang su sai bang ki deng pon bom silang pusi dipu jir song song NGO tumpen pa chini pon mana la son netum la so aprang si jo thor bagri peran kia putung adam ban ni dia lang ni tum pan ki chu pateng ben ki bang pat atum la thor bagri peran kia putung ban ni long ben kadong pilok kadong ini namanya tu bangsa mek kelang long bang pan panang itu lang pon long ni tum pini la amek kelang kela ke ni tum ka limit ave mane ko an se pesen bang ma la pini ani sini tum lang ko non ni tum lang pon bom lo pena mek kelang me pi ganya la ke jil song padar pen ni ringi lo jil song padar tanga chan si la sister la pen doktor se phanwan non lang pon bom lo mane mek sung jing jo ko mek sung ta pu sosma da pi la pente la dak lang dunu ni kan temanya operation apa la padar tu mati pujir song padar tu jo hati por nasi non lang bom lo komane ame ke jijar tu ni cilangan dia cokri potong tu deh kadang nak kebayang baca ni lo mana non la pendek apong kaprek ta ko mek kelang sai deng pon thulang tu orang bangkai jong di hiri pula tadi tu padar tu tengok apa mapor tu pada soteng sih ni tu melang dan kor dak ini dah hari songron terang rong ni lihem di ceng lo next time ni tu hedong orang penon tai thor orang penon bagus dia orang dor bagus itu menang kapre kedi minta nang hang lo tini tu padar tu pen apor jelang pen apor peti toni pansing ni tu boleh pun West Karbi Long Rongkhang MSC Consensi ki parlopon Borthol Podmo Boru Arong Amekar Karlitang Bikas Boru Ata Phoke par pho abarem iem kedamtang vu signify enkora pli ani ajo por phainer kepra amni chong kepapor bangso pirt hepen arong chwai juil kedamtang Chris kepra phokepra isi aning kan Borthol ko sari arong longpensi mahanang theklo lapen alangli pariso hut pen smi radase ke klembang ani hang piga jok pensi pining anbang ka alangli smi radasai sbi nang klem pi ponlo lapan kiramtang suri Chris kepra chok nerkep ani kan hutbangki Carbonau Mass Council elections along semi alangli Rongkhang consensi along pen independent candidate pen semi MDC member of district council thudum si chpai ponlo la sophie alangli Carbonau Mass Council along anghoi chini dun pen si radasai semi claim pi ponlo la so hut la pen puthot surihini ra isi aningkan hut pen semi PHE department pen semi em anghoi semi langli deng ponlang la sophie Carbonau Mass Council along semi anghoi chini dun pen si radasai semi claim pi ponlo lapen alangli achor ke chiri lapen kidamtang srihinda Chris kep aninkan hopen si junali boru ata thongke pra phopen si chpachor si srin ingkoi aninkan anbang ki alangli tum semi usomar bahni sorlusu supinsu longpon si chupathi ponlo sitakupai ke lang nu abang bang ki alangli achor chiri dead pen chiklu jon thom aphi bad accident pen ajok pen si kesu ga chelong pen sa alangli thurun ipin anlo ningkan chok kesu chelang bom si kimin edera jok pen si kidamtang vu signify enkora pli ajo por phainer kebra amni chong keba porbangki alangli labang so pirt heben chiusi arong chwai juilo lapen alangli sami achor lapen asumar tum phanbangki chipa muti kang bublo Borthol ben great son timbu Karbi Longri Abirta श्रीमती जुनाली बड़ो তাছা আপোনাৰ হাজবেণ্ড নামটো কওক বিকাশ বড়ো তেখেত MSc আছিলে তাৰপিছত EM আছিলে বোলে ন হয় কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে PhD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ PhD ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে না এতিয়া তেখেত ঢুকালে কিমান বয়স সময় ঢুকালে তেখেতে 55 এজত ন তাৰপিছত কি বেমাৰ হৈছিলে তেখেতে তেখেতৰ কিডনি ডেমেজ হৈছিলে
কিডনি হয় কিমান বছৰৰ পৰা এইটো বেমাৰটো হৈছিলে তেখেত 1.5 বছৰ 1.5 বছৰ হৈছিলে 1.5 বছৰ ধৰে মানে চিকিৎসা কৰি আছিলে আৰু তেখেত হয় চিকিৎসা কৰি তাৰপিছত গুৱাহাটী লৈ গ'লোঁ গুৱাহাটীত লৈ গৈ তাৰপিছত গুৱাহাটী JMCHত তাতে চিকিৎসা কৰি তাতে তেখেতৰ মানে মাত নোহোৱা হৈ থাকিলে আৰু মাত নোহোৱা হ'লে আৰু মানে উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট হ'লে চকুটো মানে দিব নোৱাৰা হ'লে তাৰপিছত তাতে চিকিৎসা কৰি অৱশেষত যে ডক্টৰে মানে ঘৰত লৈ আহিলোঁ আৰু ঘৰতে তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল আৰু তেখেতে কোন সমষ্টিৰ পৰা MSc আছিলে 5 নং ৰংখাং সমষ্টি 5 নং ৰংখাং সমষ্টিৰ পৰা MSc আছিলে না তেখেতে কেতিয়া ঢুকাইছে তেখেতে 24 তাৰিখে ঢুকাইছে 24 তাৰিখ কিমান বায়াত ৰাতি 8:30 বজাত ৰাতি 8:30 বজাত ঢুকাইছে ঘৰত 24 তাৰিখে নিশা 8:30 বজাত ঢুকাইছে ৰাতি এতিয়া তো কেতিয়া থৈ আহিছে তেখেত কাৰণে হয় না কেতিয়া থৈ আহিছে তেখেত কাৰণে শশান কৰাটো 25 তাৰিখে কৰা হৈছে 25 তাৰিখে কৰা হৈছে 25 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 9 বজাত ইয়াৰ গাঁওবুঢ়াৰ নামটো কি আছিলে আপোনালোকৰ গাঁৱত পদ্ম বড়ো হয় পদ্ম বৰথত পদ্ম বড়ো গাঁও না এইটো হয় Wusignifa ingkora trokoni West Karbi Anglong dongkam makam Karbi Hemtunalong Karbi Rong Saramai Rongkhang Havaramai lapan ki bitung rengthama konsensi aruatom pen penengke maika nipon Keramtang Wusignifa ingkora ke thom arni diputara langsu Karbi people whole along Engdeng chokske prapho KACC Foundation Day ketalon pon along Karbi Thomas Council CM Dr. Tram Nohang Arideng pen Rong Sara Tumhan TVC chairperson ki hokalu semi pipajir ponlo Labang suki hok lu pajir penalong pan semi rong asar kali dera tum hansi amen semi klang dun chulo rong asar vek tum bangke labang su ahlis long semi amen klang dun dedar lo labang su lama puthak semi alang li tumpen ningang samsi paklang pon lasi rong asar kali dera tumpen labang su lis long amen klang tun ana phan ki amen ing than pon etsi rong asar vek tum hansi amen thapon si labang su TDVC chairperson bangki ki hok lu semi puthapi pon thu pamenang ji put alang li tumpen khang pidopon Jong sila suk hang teng pen jong hi klempon pedal lipodang ti sai jog je pen alang ni tumpen kache song sai semi deng ponan kok ji pusi alang ni tumpen labang su phrengki mai long pen sodak pen pa chini pon labang su phrengki mai long Karbi Rong Saramai Nizang Longri Amai akon chun bang Bronson Teront Karbi Rong Saramai bitung reng thama aru akon chun bang Longki timung dunamai phu Juna Singh Rongpi lapan ki pinengan rong sartum tong dun bor hol ben great son tibung Karbi Longri Abirta Council pen Chopatir pipensi Village Council of Hanbang appointment constituency CPN TVDC CC pan pipono labangso ki pipono hut nilitum kachini mate ke theklong teng pulote menang ana constituency long bangke ronga sartung kalipin phansi Village Council long a chairman appointment kipi lasila bangke nilitum Karbi ronga saratum si ningkan troksinar kepen nilitum Village Council bangke Rong sartum cari calom long nai pusi nilitum la bangso akadiman la pen kachingwai la sila bangso nilitum kadiman mate kachingwai tangala mate pen kali deraso si nilitum theglong non bithung long ta nilitum arlo pen birta kelong bangke rong sartum kalipin phansi abhaga bangke chairman ki pipon polam arjulong la pen nilitum rong khang kala son thak la si la bangke Nono mat jong salang litum kaprek rong sar kalipin phanjong si chairman kisik tang do pulote nono mat alang litum bang labang chibidro nang po lapena kimi ali salam thusi labang so Village Council along bangke rong sar phanbek si chairman pek nai lapen ke member do antame rong sar to masi pipo nang po lapen e rong wet bang cherai dat pen a member ta a chairman da angton la bang pho bang de erong wet pa pleng det la son da do pusiar julong la si la son bang ke aron dam de la pen la bang so long bang ke nilitum ake hai CM sar Dr. Tuliram Rohang phan bang ke thangna ta nilitum ko sorsa jibate ki puji athe si ave athe ma alang lia bang ke amai tina long bang ta than pon berlo je la bang so Village Council bang ke rong sartum phande si chairman pen chenglok member tumhan ta pek thai po pusi alang li along tin ta ningje Bon sita inut bahaya lidar tu constituency long labangso misguide mate alang li tumbang kaprek apo ke jok dun pen lason ke claim dun pusi ni li tumbang ke labangso bang ni tum hok ponang kokji lasi lason bang claim cleara aron atang pen rong sartum phanjong sinang PG pulute nang pivet pen chairman lapen ke members lapen ke rong asar
la pen ke riso basa pherang ke pantai ni tum indur bhai ni ke thap pon me bon sita kapre abang apen thang traditional long mate rong long arpu awe pina bang si la bang so village council long nang cherai dun dere bang ke nilitu bang ke kroi thek the pusi pini bithung arong saratum la pen ke dak rong khang rong saratum chingrum si nilitum pila bang so press meet ing ni pondo jong si la bang so pini pen nilitum press meet pachini det pen a phi jong si ako kapre rong sar kalipina tun phan riso basa pherang ke kalipina tumada member ke pon lapen ke rong sar kalipina phan chairman pek pon bom pulote nilitum rong sar tumta labangke sodak pen nilitum labangke chesong pon thunang kok lakha khri si lang pharmacy consensi ke porlopon tantali thepi hawaralong tantali thepi pathu khlamalong kalitang ramrong pi phanchki moment pen T15 cricket tournament ang dungkiti pathu pon labangso ang dungkiti pathu pon along aluhiaman pen I mathuram lekthi buklam municipal board a chairman hemsing tisu abrim karbel lamet amai phu kamsing hansi radasai klembang phu sonju tokbi radasai klembang phu arnambe lapen pineng anrong asarthi lapen ki thike ding da chitong dun barelong cricket club lapen ki phuluni 108 cricket club team atum pen si ang dungkiti pathu pon lo phuluni 108 cricket club a team atum pen smi 70 run pen si ang dungkiti smi chiphai pon det lo tum tantili hawaralong nak tantili patrol klamolong tantili youth club atum patirpi ponse karlitang ramrong pi alangli chiki moment penata isi cricket tournament ki pi poniglo sela sogi pi long nilipan alangli tum alhi aman pen chophas pinela so dugiti amai long na chitong lo asi mipiglo laso namai kit laso nak asai ke teng pon labange mipiglo athela ramrong pi ke ha ke ihurisi pinane chipadu ka bangfu sura bangke CPIM la pen SDC laso charibo mahut nut alang listame rachari asai along mission ke klema bangfu lo alang li ke so pen ajok labang so ke the pen chionang lo nasi pinana ji giding api uwi mi tu alang le tu ke mata pon padu pon lo je alang li parnaman alang li pan stame ke wangia por sta uwi mi tu jate tengni ne de nei pan sila pesona sai alang li tu ke deng pon lo sini li alang li tu pana kachuru paji riglo pen alang li pan li da chini itu Charlie bom hot school dun bom hot stame alang li pen an ni tu pan bidi sore ta na ke Charlie thek nei ya nei pula hai lam stame alang li ke than bangku nasi lang li panda meni li ciki mulong kan li kopai lo bisi mata damu nasi lan belon li pen kudai we bangke ini ke ang dungi tias mai glo posi adu ka we panda me mission pen kelang li pancho dewi Raikom saki atum pen ke duga trok tok lapen ki prexam along rilong pen smi pilar along kurigdom si pilar long kachongdat matuma phan smi karjupetek ro sai klemba ma son thak si silchor raikom saki atum pen smi Imperial mold arlo long kedu lovely pilar laban ki lotus pilar along la longni pilar along pensmi rar tum pensmi ke lang dun chelang nodak lapen ki kahonte ke dewa jok pensi ajo por phai khrinia minute thongke bapor silchorai komsa ki tumpela longni pilar along smi to dam pak si kikuru ka siding ponlo silchorai komsa ki tumpela longni pilar along krugdam pensi bang engkore si sorso tum bhan karjupeter tok je phansbi silchorai komsa ki tum pen spreading ponsi karjupeter cross size mi klempon bomlo lapana labangsu mol management atuma phansmi ko son pensi labangsu mol arlo long pensi la pilar hini long smi raratum pen kelang dunudak asai pachuklem long lok lo labangsu puthak smi rai komsa ki tum pen smi mol management atuma phansmi karjupeter to size mi ding pon bomlo Pini Abirta ki lan sikyang ton paninglo si tumi thakmi kardom